I pozdrav narode, dobrodošli opet na moj kanal. I da vam kažem da, za ono što sam rekao da ću prestati da snimam, ljudi, ja mislim da ću za neki dan, znači, ajde sad ne znam baš neće za neki dan, ali potrudit ću se da sačekam još 1-2 nedelje, da vidimo da li će se nešto promijeniti ili ne. Ako se ne promijeni, nažalost, izbacit ću klip da prestanem da snimam. A umeđu vremenu izbacivat ću klipove. Naravno. Evo u ovom klipu danas sam teo pokazati po meni najbolji launcher, znači za Android, znate valjda što je launcher, da ne objašnjavam. A za one koje ne znaju to, znači samo vam promijeni ovako, na primjer, možete da nađete launcher za iPhone, za, znači, ovaj desktop kao da vam bude za iPhone, za Samsung Galaxy, ne znam, je 5, je 3, ne znam sad, ne znam koji vi hoćete. Znači, ovo je TSF launcher, evo ga kao ovdje što vidite, znači ovaj ovdje. Evo samo da ga stavim. Ali, mnogo dobra stvar. Evo, ovo je, znači, kida ova stvar, meni se mnogo sviđa. Nije ta, naravno. Ček samo. A, bre. Stavio sam ga na nezgodnom mjestu. Da, stavio sam ga na nezgodnom mjestu. Da, imate ovo za kao panel sa obavještenjima. Ali ne to. Stavio sam ga na nezgodnom mjestu. Valjda. Ajde, evo ga. Neka ovdje ću ga staviti. Ali pogledajte vi, znači vi možete bukvalno jedan preko drugog da stavite ovdje. Evo vidite. Gledajte. To nije nikakav bug. Znači, ovo je mnogo ekstra prvo. Znači, meni se mnogo sviđa, znači, ne znam što da vam kažem. Znači, a gledajte ovo sad. Znači, idete ovdje i bukvalno koliko imate onih kartica, znači, vi automatski možete da se prebacite nijedno na drugu kartici. Znači, ovo je, znači, vrh, ja mislim, vrh po meni. Gledajte to, znači, ovo su neke animacije. Inače, ovaj launcher uopšte, znači, nema da secka, ovo je zbog snimanja, ako vidite da secka nešto. Znači, ovo je zbog snimanja, znači, verujte mi, skinite ga, neće da se pokajati, samo će ovo jedna mana, znači, kad uđete ovdje po neki put, pojavit će nam se nešto kao da se učitava. Ali vi odmah izađete i opet uđete i vama će se pojaviti ovako. Ovdje možete podešavati efekte, znači, ovdje ima razne efekte, znači, imate kao ovo je ono klasično, samo malo, da, ovo je klasično, ali ovo, znači, kida, meni će ovo mnogo sviđa. Ali ovi su mnogo kida, ne, sve će malo. O, gledajte. Znači, ovo, vrate, kida. Gledajte ovo. Znači, ovo je, znači, vrh, ljudi. Gledajte, vidite. Ovo ja koristim. I ovo mi se sviđa, ali ovdje će se malo zagubiti. Mora tako da se izrazim, znači, izgubit ćete se malo. Ja vam preporučujem ovo, znači, ko hoće. Kome se sviđa. Sad ne znam, svako ima svoj ukus. A kad povačete ovako na dole, imate ovako, za one koji mrze da tragaju sada, uđete, samo kliknite ovdje i tražite, na primjer, ako znate kako se zove, ali da umjesto da ne tražite, samo nađete slovci, na primjer, ću sad Clash Royale. Ovo odavde od V počinje ćirilica, latinica. Evo, na primjer, sad ću naći C, Clash Royale, C. Evo, Clash Royale ga evo ovdje. I to bi bilo to, znači, što se tiče ovog launchera, znači imate na Play Store-u. Znači, nema ništa da koče, znači, verujte mi, još ovo sam zavrlo da pokažem, znači, ovdje su možete da dodate nešto. Ima mnogo mogućnosti, prvo da vam kažem, mnogo mogućnosti ovdje. Ne znam šta je, možda sam nešto zaboravio, možda nisam, stvarno ne znam. Ali to bi bilo to od onoga, znači, što ja mislim. Da sam rekao, sada ne znam. Ali nema veze. Ljudi, nadam se da vam se sviđa klip. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. I mi se vidimo u nekom narednih klipova. I ljudi, podržite me. Ako hoćete još da nastavim da snimam, jednim lajkom, komentarom i subscribe-om. Ljudi, još samo do 2 do 3 kralja mi treba, do 20 suba pravim specijal, ljudi. Ja ću ostati još 2-3 nedelje kao što spomenuo u početku klipa,
da vidimo da li će se nešto promijeniti u toku ovih 2-3 nedelje. Ako se u toku 2-3 nedelje ne promeni, ja ću baš gledati, ja ću biti primoran, znači da izbacim klip i da saopštim da ću prestati da snimam. Meni će biti stvarno žao ljudi, znači ja bih volila da nastavim da snimam, ali zbog mali broj, kao što spomenu, subscribera, lajkova, komentara i ostalih stvari, prestat ću. Ali za sada se ništa ne zna. I to je bilo to. I vidimo se u narednom klipu. Pozdrav!